mana pertelaanana mulhaq rubai mujarod anu dijieun genep bab tea. Bab awal wazana fa'ala yufa'ailu fa'alatan wa fi'alan wa fi'alan fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun mufa'alun mauzuna hawqala yuhawqilu hawqalatan wa hiqalan wa hiqalan fahuwa muhawqilun wa dzaka muhawqalun hawqilatu hawqil muhawqalun muhawqalun. Alamat nama eta bae opat hurufna kusabab ditambahan wawu antara pa sareng ain. Bab sani wazana fa'ala yufailu fa'alatan wa fi'alan wa fi'alan fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun mufa'alun mauzuna baitara yubaitiru baitaratan wa bitaran wa bitaran fahuwa mubaitirun wa dzaka mubaitarun baitilatu baitil mubaitarun mubaitarun. Alamat nama eta bae opat hurufna kusabab ditambahan ia antara pa sareng ain. Bab salis wazana fa'wala yufa'wilu fa'walatan wa fi'walan fahuwa mufa'wilun wa dzaka mufa'walun fa'wilatu fa'wil mufa'walun mufa'walun mauzuna jahwaru yujahwiru jahwaratan wa jihwaron fahuwa mujahwirun wa dzaka mujahwarun jahwilatu jahwir mujahwarun mujahwarun. Alamat nama eta bae opat hurufna kusabab ditambahan wawu antara ain sareng lam. Bab robi wazana fa'yala yufa'yilu fa'yalatan wa fi'yalan fahuwa mufa'yilun wa dzaka mufa'yalun fa'ilatu fa'il mufa'yalun mufa'yalun mauzuna asyara yu'asyiru asyaratan wa isyaron fahuwa mu'asyirun wa dzaka mu'asyarun asyillatu asyir mu'asyarun mu'asyarun. Alamat nama eta bae opat hurufna kusabab ditambahan ia antara ain sareng lam. Bab khamis wazana fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan fahuwa mufa'lilun wa dzaka mufa'lalun fa'lilatu fa'lil mufa'lalun mufa'lalun mauzuna jalbaba yujalbibu jalbabatan wa jilbaban fahuwa mujalbibun wa dzaka mujalbabun jalbib la tujalbib mujalbabun mujalbabun. Alamat nama eta bae opat hurufna kusabab ditambahan jenisna lam fi'il. Bab sadis wazana fa'la yufa'li fa'latan wa fi'lan fahuwa mufa'lin wa dzaka mufa'lan fa'lin la tufa'lin mufa'lan mufa'lan mauzuna salqa yusalqi salqatan wa silqan fahuwa musalqin wa dzaka musalqan
salqin la tusalqin musalqon. Alamat nama eta bae opat hurufna kusabab ditambahan iya ilhaq dina akhirna. Mana qaidahna rubai mujarrad anu dijieun sabab mulhaq genep tea. Summa rubai bi babi wahidi walhik bihi sitan bi ghairi zaidi. Bangsa opat eta aya hiji bab tapi ngabogaan mulhaq genep bab. Fa'ala fa'ala tilu fa'ala 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 ka genep fa'ala. Hauqala baitoro tilu jahwaro asyaro jalbaba ka genep salqo.